2 ta' Diċembru, twildu f'dan il-jum 1891 Albert Busuttil, awtur Ġiżwita, 1942 Publius Micallef, recording engineer ta' Radio Malta. Mietu f'dan il-jum 1919 Michelangelo Sapiano, inġinier tal-arloġġi, imut ta' 86 sena. 2004 ta' 83 sena imut Giuseppe Xkembri, kit manager tal-Florjana FC u t-tim nazzjonali Malti. Ġraw f'dan il-jum 1959 grupp ta' 304 migranti jitilqu Malta lejn l-Awstralja abbord l-MS Flaminja. 1974 tidħol fis-seħħ il-paga minima nazzjonali 10 liri għall-irġiel u 8 liri għan-nisa. 1989 jibda s-summit bejn Bush u Gorbaċov ta' tidiet produttivi li saru abbord il-vapur Sovjetiku Maxim Gorki il-barra mill-Marsa Xlok. Aktar tarif dwar personalitajiet u ġrajiet oħra marbuta ma' din il-ġurnata jinstabu fuq aboutmalta.com.